murumva bagira ubusa mbahaye ikaze. Mu rwego rwa politiki n'ububanyi n'amahanga icyarimwe n'umutekano, inkuru zivuga ku cyuka kibi hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda zararumbutse. Ibi bigaragarira mu karere no ku rwego mpuzamahanga. Inyeshyamba z'umutwe wa M23 zakajije umurego ku butaka bwa Kongo, harushaho kuzamuka imbwirwaruhame zikarishye ku bategetsi b'ibihugu byombi. Kinshasa ishinja Kigali kuyihungabanyiriza umutekano ibicishije mu nyeshyamba za M23, Kigali nayo ikikoma Kinshasa gutera inkunga no gukorana n'umutwe wa FDLR udacana uwaka n'ubutegetsi buriho mu Rwanda. Mu mpera z'umwaka nibwo Perezida Kagame yakiriye anagirana ibiganiro n'umuyobozi ushinzwe ubutasi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, adhering. Perezidansi y'u Rwanda yatangaje ko abo bategetsi bagiranye ibiganiro byubaka byibanze ku buryo bwo guhosha imvururu no gushaka umuti w'ibibazo bitera umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibi nabyo uwashingira ku mwuka waranze impera z'umwaka wa 2023 akemeza ko ntacyo byagezeho ntiyabaciye nk'amabere. Ubwo haburaga igihe gito ngo amatora y'umukuru w'igihugu abe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Bwana Felix Antoine Tshisekedi Chilombo utegeka Kongo yatangaje ko ategereje imbarutso gusa yo kuba u Rwanda rwayishotora ubundi rukambikana. Aha yari kuri kimwe mu bitangazamakuru by'imbere mu gihugu cye. Kugira ngo tubone amahoro hakorwa iki? Ni ukumushoza w'intambara, kandi narabivuze ndongeye mbisubiyemo hano ndabibabwiye kubera ko nari narabibitse. Iki gitondo naganiriye na televiziyo imwe yo mu mahanga, ariko sinashatse kubivuga. Nayibwiye ko nabigeneye mbere na mbere abaturage ba Kongo, aho nabivugiye Cango, kandi ubu nibwo mbivugiye kuri televiziyo ya mbere yo muri Kongo aho iwanyu. Haramutse habaye agatero gatoya gusa, bariya mwabonye bishimisha bavugira i Nairobi, agatero gatoya gusa, reba neza ku minwa yanjye, ndahita mpamagaza mu nama imitwe yombi y'inteko nshinga amategeko nk'uko itegeko nshinga ribinyemerera, hanyuma mbasaba uburenganzira bwo gutangaza intambara ku Rwanda. Ndabivuze kandi nkoresheje imvugo nyayo kubera ko ibyo ndanabyiteguye. Kandi rero uyu munsi ntibinasaba ko twohereza ingabo zo ku butaka mu Rwanda. Duhagaze iwacu dushobora kurasa kugeza i Kigali. De chez nous, nous pouvons atteindre Kigali. Na amagambo u Rwanda ruvuga ko atarayo gukerensa bitewe n'uwo yavuze n'igihe yavugiye, nk'uko Bwana Kurarinda umuvugizi wungirije wa Leta y'u Rwanda yabibwiye Ijwi rya Amerika hari kuri telefone ngendanwa. Ayo si amagambo rwose akwiye umukuru w'igihugu ibihe byose, yaba ari mu gihe cy'amatora, yaba ari no mu bihe bisanzwe byo kuyobora igihugu. Hanyuma ikintu gikomeye cyane ni amagambo atajyana kwihumure, ni amagambo atajyana ku mahoro, ni amagambo atajyana ku ituze n'igashoza ntambara. Mukomeje gutega amatwi radiyo Ijwi rya Amerika mu kiganiro dusangira ijambo. Turasubiza amaso inyuma turebera hamwe amakuru makuru yaranze umwaka wa 2023 muri politiki, ububanyi n'amahanga n'ubutwererane, ubutabera n'umutekano ku Rwanda n'amahanga. Mu kwezi kwa munani kwa 2023 Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibinyujije kuri Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wayo Bwana Anthony Blinken yatangaje ko yavuganye kuri telefone na Perezida w'u Rwanda Paul Kagame ku kibazo cy'umutekano muke uranga umupaka uhuza u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yisunze urubuga rwa X rwahoze rwitwa Twitter, Blinken yavuze ko yabwiye Kagame ko yizera ashimitse ko hazaboneka umuti unyuze mu nzira za diplomasi kuri ibyo bibazo byo kurebana ayingwe, kandi ko buri ruhande ruzafata ingamba zo kugira ngo amazi atarenga inkombe. Mu kwezi kwa 9 ifatiye ku bibera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nibwo kandi Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatunze agatoki u Rwanda mu bihugu byashyizwe ku rutonde rw'ibikoresha abana mu gisirikare. Ni ingingo u Rwanda rwavuze ko idashobora kuzana agatotsi mu mibanire yarwo n'umuterankunga warwo ukomeye Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni mwijwi rya Bwana Kurarinda umuvugizi wungirije wa Leta y'u Rwanda hari kuri telefone ngendanwa. Nta ngaruka n'imwe bigira ku mubano w'u Rwanda na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ikigaragara ahubwo n'iki nuko guverinoma y'u Rwanda mu mibanire yayo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika igomba gusobanura neza ari ibivugwa muri iyo raporo, ari n'ibibera muri kariya karere.
mu ntangiriro z'ukwezi kwa 9 nibwo u Rwanda rwashinje Leta Zunze Ubumwe za Amerika gushyira imbere inyungu zayo ku mabuye y'agaciro muri Afurika. Mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru basuraga u Rwanda barimo w'ikinyamakuru Semanfor, Perezida Kagame yavuze ko Amerika yahisemo gukorana na Kongo aho gukorana n'u Rwanda kubera amabuye y'agaciro. Icyo gihe umunyamakuru Steve Clemons w'ikinyamakuru Semanfor yavuze ko igihe yari i Kigali, Perezida Kagame yamubwiye ko politiki ya Amerika ku Rwanda ndetse no ku karere asanga imeze nk'iyobera, kandi mu magambo ye yuje uburyarya. Perezida Kagame yabwiye umunyamakuru ko ibyo Amerika ihora ivuga ku rurimi kuri demokarasi rimwe na rimwe bigaragara ndetse bikanumvikana nk'urwenya. Perezida Kagame wakunze kugira ibibazo mu mibanire na Amerika, muri iki kiganiro yavuze ko ukwiruka ku mabuye y'agaciro y'ingenzi kwatumye abategetsi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bahitamo gukora icyo yise gutonesha Kongo kurusha u Rwanda. Umukuru w'u Rwanda yamaganiye kure ibyo Amerika inenga u Rwanda kugira uruhare mu ntambara ya Kongo, avuga ko ibyo ari ikibazo cy'inyungu za Amerika gusa. Muri icyo kiganiro Perezida Kagame yavuze ko arambiwe uburyo Amerika yigisha indangagaciro n'uburenganzira bwa muntu, nyamara ikaba nta gifatika ikora mu guhana cyangwa kotsa igitutu Kongo, kugucumbikira, gushyigikira ndetse yewe no gukorana n'abahoze mu butegetsi bwakoze jenoside mu Rwanda mu 1994. Mu kwezi kwa 6 kwa 2023 raporo y'impuguke za Loni yashinje u Rwanda gushyigikira inyeshyamba za M23 zishinjwa guhonyora uburenganzira bwa muntu no kwica abantu mu kivunge no gusambanya ku gahata abasivili. Iyi raporo kandi yagarutse ku bihamya bifatika by'uko ingabo z'u Rwanda ziri muri Kongo mu rwego rwo gufasha abarwanyi ba M23 cyangwa ahandi zikagaba ibitero ku mutwe wa FDLR. General James Kabarebe wahoze ari umujyanama wihariye wa Perezida Kagame mu by'umutekano niwe washyizwe mu majwi cyane ku bahuzaga ibyo bikorwa bigamije kwigarurira uduce ducukurwamo amabuye y'agaciro. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika mu gusubiza kuri raporo ya Loni yahamagariye u Rwanda guhagarika bwangu rukareka gushyigikira inyeshyamba za M23 zashyiriweho ibihano na Loni ndetse na Amerika. Kandi iyi minisiteri yasabye u Rwanda gukura ingabo zarwo ku butaka bwa Kongo. U Rwanda rwamye ruhakana gushyigikira umutwe w'inyeshyamba za M23. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika kandi yamaganye imikoranire hagati y'ingabo za Kongo n'imitwe myinshi yitwaje intwaro irimo n'uwa FDLR washyiriweho ibihano na Loni ndetse na Leta ya Amerika. 2023 isize imanga yuzuye ingorane mu mibanire ya Kongo n'u Rwanda. Tugume mu rwego rwa politiki. Mu kwezi kwa 9 kwa 2023 Perezida w'u Rwanda Paul Kagame ukuriye ishyaka FPR Inkotanyi riri ku butegetsi yatangaje ku mugaragaro ko aziyamamariza kongera gutegeka u Rwanda mu 2024. Hari ku nshuro ya mbere Perezida Kagame abitangaje mu buryo bweruye ko aziyamamariza manda ya 4 ku mwanya w'umukuru w'igihugu mu matora ateganijwe mu kwezi kwa 7 kwa 2024. Hari mu kiganiro Bwana Kagame yagiranye n'ikinyamakuru Jeune Afrique cyagarutse ku ngingo zinyuranye zirimo demokarasi, umutekano mu karere n'ububanyi n'amahanga. Urungurutse mu itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda nk'uko ryavuguruwe kuva mu 2003 kugeza mu 2015, nta nkomyi ryashyize kuri Perezida Kagame ku kuba yageza mu 2034 ategeka igihe yaba bishatse. Ishyaka FPR Inkotanyi rimaze imyaka 30 riri ku butegetsi. Amahanga n'abanyagihugu babona Perezida Kagame nk'umutegetsi wazanye impinduka zifatika mu kubaka no kuzahura ubukungu bw'igihugu cyari kimaze gucegeshwa n'intambara ndetse na jenoside mu mwaka w'1994. Ku rundi ruhande, imiryango mpuzamahanga iharanira iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu ndetse n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwe bakunze kumushinja kutorohera abatavuga rumwe nawe no guhonyora uburenganzira bwa muntu. Kuri Madame Victoire Ingabire Umuhoza, umukuru w'ishyaka Darufa umurinzi ritavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda ritaremerwa n'amategeko, agasanga hari hageze ko Perezida Kagame yabisa abandi bagategeka. Akabishingira kuki? Itegeko nshinga ko ryahinduwe 2015 rimuha ubwo burenganzira bwo kongera kwiyamamaza muri manda itaha, ariko nge iyo sesenguye yakoze byinshi byiza ku Rwanda rutabaye nka Somalia, yakoze byinshi byiza iterambere araho ryageze,
ariko hari bitarashobotse bijyanye cyane no kubahiriza uburenganzira bwa muntu, bitarashobotse cyane ku bijyanye na demokarasi mu gihugu cyacu, urugendo rw'ubwiyunge rukiri rurerure. Ibyo rero bitashobotse, ntekereza ko byari kuba byiza yemeye hakaba andi matora anyuze mu mucyo, mu bwisanzure, ariko atayarimo, kugira ngo abandi urubuga. Noneho ku rwego rw'ubutabera, mu ntangiriro z'umwaka w'ibihumbi 2023 hari mu kwezi kwa gatatu, umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda Bwana Paul Rusesabagina yasohotse mu gihome ku mbabazi z'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame. Ni igikorwa cyagizwemo uruhare n'igihugu cya Qatar cyabaye umuhuza hagati y'u Rwanda na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iki gikorwa kandi Amerika yaragishimye. Mu itangazo Perezidansi ya Amerika yashyize hanze Rusesabagina akimara gusohoka, Perezida Joe Biden yumvikanishije ko ari ibyishimo kubona Rusesabagina yararekuwe akajya kubana n'umuryango we. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika nayo yashimye icyo gikorwa. Anthony Blinken, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga, avuga ko Amerika yifuza u Rwanda rutekanye, rwatera imbere, kandi ko nta mwanya urugomo rwa politiki rukwiye kugira muri izo mpinduka. Akimara gusohoka muri gereza nkuru ya Nyarugenge iri mu nkengero z'umujyi wa Kigali Mageragere, Bwana Rusesabagina wamamaye kuri filime Hotel Rwanda kubera abatutsi yarokoye, yaruhukiye muri ambasade ya Qatar mu Rwanda. Paul Rusesabagina yari yarakatiwe gufunga imyaka 25 nyuma y'uko inkiko z'u Rwanda zimuhamije ibyaha byiganjemo iby'iterabwoba. Yasohokanye n'abandi bafungwa 20 baregwaga ibyaha bimwe. Ageze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Rusesabagina mu kwezi kwa karindwi, umunsi u Rwanda rwizihizaho ubwigenge, hari ubutumwa yashyize ku muyoboro wa YouTube agaruka ku rugendo rwe muri gereza zo mu Rwanda. Yabanje gushimira abagize uruhare mu ifungurwa rye. By'umwihariko nkeneye gushimira Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuba zaritaye ku kibazo cyanjye, nicyo cyakoze itandukaniro. Igihe Amerika yavugaga ngo ibintu bishobora gukomeza, u Rwanda rwemeye kwicara ku meza, mwarakoze kurengera ubuzima n'ubwisanzure bwanjye. Bwana Rusesabagina yanasobanuye impamvu yahisemo gushyira hanze iki kiganiro ku munsi u Rwanda rwaboneyeho ubwigenge. Dusohoye iyi video ku itariki ya mbere y'Nyakanga, ari wo munsi w'ubwigenge bw'u Rwanda, umunsi igihugu cyanjye kavukire cyabonye umudendezo kikava mu bukoloni. Ikibabaje nuko uyu munsi nyuma y'imyaka 61 Abanyarwanda nta bwisanzure bafite. Ubu Abanyarwanda ni imfungwa imbere mu gihugu cyabo. Ku byatangajwe na Rusesabagina, ubutegetsi bw'u Rwanda bwirinze kugira icyo bubivugaho. Uyu mugabo na bagenzi be bashinjwaga ibyaha bikomoka ku bitero byagabwe n'umutwe wa MRCD-FLN mu bice bitandukanye by'u Rwanda birimo intara y'Amajyepfo n'Uburengerazuba. Rusesabagina yari yarazanywe mu Rwanda akuwe muri Emirates Ziyunze z'Abarabu, imwe mu miryango mpuzamahanga iharanira ibyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu yabyise ishimuta. Yisanze yageze mu Rwanda mu buryo atari yiteze mu kwezi kwa 8 kwa 2020. Inshuti mukomeje kudukurikira muri cyateza amatwi Radio Ijwi rya Amerika, mu kiganiro dusangira ijambo turasubiza amaso inyuma turebera hamwe ibyaranze 2023 muri politiki, ububanyi n'amahanga n'ubutwererane, ubutabera n'umutekano. Muracyumva wagira ubusi Kigali mu Rwanda. Ntitwavuga kuri politiki y'u Rwanda muri 2023 tutavuze ku nkuru yitabaruka ry'umunyapolitiki ukomeye utaravuze rumwe n'ubutegetsi bwabanjirije uburiho mu Rwanda ndetse n'ubwabusimbuye. Ni nyakwigendera Faustin Twagiramungu wamamaye nka Rukokoma. Uyu ni nawe wabaye Minisitiri w'Intebe w'u Rwanda kuva mu 1994 kugeza mu 1995. Kandi nk'uko mbikubwiye, Abanyarwanda bagomba kumenya kubana byanze bikunze. Aho yaganiraga n'Ijwi rya Amerika agaruka kuri bimwe mu byo atemeranyaho na leta iriho. Bwana Faustin Twagiramungu wabaye Minisitiri w'Intebe wa leta ya mbere ya FPR Inkotanyi mu Rwanda muri 1994 yitabye Imana i Buruseli mu Bubiligi afite imyaka 78. Nk'uko umuryango we wabitangaje Ijwi rya Amerika, nyakwigendera Twagiramungu yazize urupfu rutunguranye. Bwana Jean Baptiste Nkuriyingoma bari kumwe muri iyo leta y'1994 yari Minisitiri w'itangazamakuru. Twagiramungu yari muri 33
basinye basaba ko amashyaka menshi yongera kwemerwa. Ikindi rero tutazamwibagirwaho, uzi ko mu ntambara umuturage bavugaga ko aziranye n'abantu bo muri FPR cyangwa yavuganye nabo, uzi ko bamufungaga mu byitso. Twagiramungu we ari perezida wa MDR yarahagurutse agiye Buruseli avugana n'inkotanyi na perezida wa FPR, ndetse bagirana amasezerano, arasinya, aragaruka mu gihugu. Icyo gihe ni ikintu gikomeye cyane, ndetse bamwe bumvaga cyangwa ufatwa nk'umwanzi w'igihugu akaba yakwicwa cyangwa agafungwa. Sinzi niba icyo kintu abantu bakibuka. Bwana Faustin Twagiramungu yagize uruhare rukomeye mu biganiro by'amahoro byaje kugera ku masezerano ya Arusha. Muri ibyo bihe Noble Marara utakiba mu Rwanda yari umusirikare w'inkotanyi, nawe hari ibyo atazibagirwa kuri nyakwigendera Rukokoma. Faustin Twagiramungu ikintu gikomera cyane muri jewe mwibukiraho ni ukuba yarahagaze hagati y'igihe cyari gikomeye cyane aho leta yari iriho mu Rwanda itemeraga abanyarwanda baturutse mu mahanga bateye u Rwanda, babita abanyamahanga. Aravuga ati abo ni impunzi zagiye hanze ziragarutse, tugomba kubakira kandi ntabwo twagira amahoro tutabakiriye nk'abanyarwanda. Ati ibi ni ibinyoma byo kubita abanyamahanga. Nyakwigendera Bwana Faustin Twagiramungu yavukiye muri komine Gishoma mu cyahoze ari perefegitura ya Cyangugu, ubu ni mu burengerazuba bw'u Rwanda. Yari imbere mu babyukije ishyaka MDR mu 1991, arariyobora kugeza avuye mu Rwanda mu 1995. Nyuma y'urupfu rwe ku mbuga nkoranyambaga hagaragaye abantu benshi cyane abari mu kwaha k'ubutegetsi bw'u Rwanda bamushinyaguriye. Gusa Bwana Tito Rutaremara baniganye mu mashuri yisumbuye ku kigo cyitiriwe Mutagatifu Andereya kiri Nyamirambo mu mujyi wa Kigali, yavuze ko yafataga Twagiramungu nk'umuntu badahuje ibitekerezo muri politiki y'u Rwanda, ariko ko atari umwanzi w'igihugu. Uyu wigeze kubaho umuvunyi mukuru w'u Rwanda ntahabanya na Bwana Augustin Iyamuremye wahoze ari perezida wa Sena y'u Rwanda. Uyu we abona nyakwigendera Faustin Twagiramungu nk'intwari yatumye bamwe mu banyarwanda batinyuka ingoma y'isi y'igitugu ya nyakwigendera perezida w'u Rwanda Juvenal Habyarimana. Nyakwigendera Rukokoma yari yarashinze irindi shyaka Rwandan Dream Initiative RDI Rwanda Rwiza. Mu rwego rw'ubutabera uyu mwaka w'2023 usize urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rukorera mu Buholande ruhaye umurongo urubanza rw'umunyemari w'umunyarwanda Bwana Felicien Kabuga. Urwo rukiko rwemeje ko uyu munyemari wari ukurikiranyweho ibyaha bya jenoside adashobora kuburana kubera impamvu z'uburwayi nk'uko byemejwe n'abaganga. Ni ingingo yaguye neza uruhande rwunganira Kabuga n'umuryango we. Mu gushaka kumenya uko u Rwanda rwakiriye ibi, ijwi rya Amerika ryabajije Ambasaderi Olivier Nduhungireho uhagarariye u Rwanda mu gihugu cy'Ubuholandi. Birumvikana rero yuko atari ibintu twakwishimira kuko ubutabera bwaratingijwe bituma tugera kuri iyi situation. Bwana Felicien Kabuga yafatiwe mu gihugu cy'Ubufaransa mu mwaka w'2020. Ni nyuma y'imyaka isaga 20 inzego z'ubutabera zimuhigisha ruhindo. Uyu mugabo uvuka mu cyahoze ari perefegitura ya Byumba yahoze ari ba mwana wa perezida Juvenal Habyarimana afatwa nk'ubutegetsi buriho mu Rwanda nka nkingi ya mwamba mu bacuze bakanatera inkunga jenoside yakorewe Abatutsi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yari yaramushyiriyeho akayabo ka miliyoni 5 z'amadolari, ni ukuvuga asaga miliyari 6 z'amanyarwanda ku wari kugaragaza aho yaraherereye. Tugaruka ku ngingo y'ububanyi n'amahanga n'ubutwerera n'ingingo yo kohereza bimukira mu Rwanda ndetse n'impunzi ziva mu gihugu cy'Ubwongereza yakomeje kuzamura impaka z'urudaca muri 2023. Inkiko z'Ubwongereza zemeje ko ingingo ihabanye n'iby'amategeko ateganya. Zemeje ko u Rwanda ari igihugu kidatekanye ku buryo hari impungenge ko abahagera bashobora kuzisanga rwabasubije mu bihugu bahunga. Hanze y'ibyemezo by'inkiko, ibihugu byombi bibinyujije mu nzira za politiki na diplomasi mu mpera z'2023 zasinye amasezerano yemeza ko bazohereza abo bimukira n'impunzi mu Rwanda. Ni amasezerano yashyiriweho imikono i Kigali mu Rwanda. Ubwongereza bwahagarariwe na Bwana James Cleverly, minisitiri w'umutekano w'icyo gihugu. The treaty that we signed today builds on that joint work. It takes the
positive professional attitude that you and your government display and allies it with the work that the UK is doing. Amasezerano twasinye uyu munsi ashingiye kuri ibyo byakozwe, bigaragaza ubunyamwuga bwiza mu migirire yanyu na leta, kandi birahura n'akazi Ubwongereza buri gukora mu guhashya iki kibazo. Turashaka gukora uburyo abantu babaho batekanye kandi bateye imbere. Ku ruhande rw'u Rwanda naho hari minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda Bwana Vincent Biruta. We continued with this partnership because we believe that we are doing the right things to contribute to a solution to this global migration crisis. You mentioned it, we have refugees in this country. Twakomeje ubwo bufatanye kubera ko twemera ko turi gukora ibintu by'ukuri mu gushaka igisubizo ku bibazo by'abimukira bigaragara hirya no hino ku isi. Haba ku bategetsi, imiryango mpuzamahanga iharanira iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu, imiryango itegamiye kuri leta, itangazamakuru n'abandi bantu ntibayivuzeho rumwe. Twashatse kumenya icyo abaturage b'Abanyarwanda bavuga kuri iyi gahunda. Twabajije umwe mu bahoze batuye i Nyarutarama mu midugudu ya Kangondo na Kibiraro hazwi nko muri Banyahe. Kugeza ubu bamwe muri bo baracyasembere nyuma yo kutavuga rumwe n'ubutegetsi ku ngingo yo kubimura ku gahato mu mitungo yabo. Kubera ibibazo twahuye nabyo bijyanye n'imiturire mu mujyi hano byatugoye, bikazamo kutwangaza niko nabivuga. Numva ntacyo yamarira n'abazayijyamo, nta n'icyahari abamarira bitewe n'uko kwenda si uko nimba ari uko mbabaye ko hari ibyo nari niteze ntagomba kuba nabona. Nkumva rero no kubyitaho ntacyo bivuze, nta gisobanuro bifite kuri njyewe. Kuba umunyamahanga ukaza hano iwacu kumva ko uzagira ibyishimo, ngewe mwene gihugu narabibuze, simbizi uko umunyamahanga wabyumva. Kuri wowe urumva ari nk'inzozi? Numva ibyishimo azagira nabyita ko byaba bigirwa ku mashyi. Mu mwaka wa 2023 mu rwego rw'umutekano, umukuru w'u Rwanda Paul Kagame yakoze impinduka zidasanzwe kandi zikomeye mu gisirikare, aho yavanyeho General Jean Bosco Kazura akamusimbuza uwari Lieutenant General Mubaraka Muganga ku mwanya w'umugaba mukuru w'ingabo. 2023 isize Mubaraka Muganga ahawe ipeti rya General. Hari n'abandi bahinduriwe imyanya mu gisirikare, abandi bongezwa amapeti ndetse n'abirukanywe. Kuri izi mpinduka abasesenguzi basanga hari icyo zigamije. Professor Omar Harfani, impuguke mu busesenguzi muri politiki mpuzamahanga n'umutekano, yabibwiye Ijwi ry'Amerika. Ngira ngo twese turabizi ko hari uriya mutwe wa M23 ibihugu bikomeye birimo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bishinja u Rwanda ko rufasha uwo mutwe. Noneho leta ya Kongo Kinshasa yo ubwayo ikaba ibivuga mu mugaragaro idashidikanya, itajiringanye, ivuga ko umutwe wa 23 ari u Rwanda rwateye Kongo. Ugasanga rero nk'ibyo bibazo nkuko birimo bigenda bigaragara, Kagame kuba yakora amahinduka mu gisirikare byose biri muri iyo njyana. Kuba twumva umwaka wa 2023 kandi usize mu Rwanda Perezida Kagame icyarimwe n'umugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda yemeje ko abasirikare bakuru n'abato bajya mu kiruhuko cy'izabukuru. Abo barangajwe imbere na General James Kabarebe wari umujyanama wihariye wa Perezida Kagame mu bijyanye n'umutekano. General Kabarebe yanabayeho umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda n'iza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku butegetsi bwa Perezida Laurent Désiré Kabila. Bwa mbere mu mateka y'u Rwanda kuva FPR Inkotanyi ifashe ubutegetsi, abasirikare bo kwipeti rya General bagera kuri 12 bagiriye icyarimwe mu kiruhuko cy'izabukuru. Twibukiranye ko mu ntangiriro za 2023 mu kwezi kwa mbere aribwo humvikanye inkuru ku rupfu rw'umunyamakuru John Williams Intwari wari umuyobozi w'ikinyamakuru iremenews.net na Pax TV yakoreraga ku muyoboro wa YouTube. Inzego z'umutekano zivuga ko uyu wari umunyamakuru icyarimwe n'impirimbanyi yazize urw'impanuka zo mu muhanda ubwo yari kuri moto mu gicuku ataha mu mujyi wa Kigali, imodoka ikamugonga. Imiryango mpuzamahanga iharanira iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu nka Human Rights Watch ufite icyicaro muri Amerika ihora igaragaza icyafatwa nk'akangononwa, isaba ko haba iperereza ryigenga ku rupfu rw'umunyamakuru Ntwari. Ni mu gihe kandi 2023 isize Bwana Jean-Marie Vianney Gatabazi wahoze ari minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu bigoye kumenya aho yabaherereye. Nyuma yo kumuvana kuri uwo mwanya yagaragaye mu birori byo kwimika umutware wabo mu bwoko bw'abakono.
umuhango wafashwe n'ubutegetsi nk'ugamije kongera gucamo abanyarwanda ibice. Perezida Kagame yavuze ibyo yaganiriye na Gatabazi kuri uwo muhango. Nubwo nawe naramuhamagaye, Gatabazi iki yasize nazo nabapi nawe urumva uri igisambo gusa. Ugomba kuba utazi n'icyo uri cyo. Nyuma y'uwo muhango wabereye mu Kinigi i Musanze mu majyaruguru y'u Rwanda, benshi mu bategetsi bawitabiriye barirukanywe mu kazi, abandi barimo abasirikare bakuru bo bari barabafunze ku ikubitiro. Abasivile barimo Gatabazi na Justin Kazoza wagombaga kwimikwa nk'umutware w'abakono ntibongeye kugaragara. Amakuru akavuga ko Gatabazi na Kazoza baba bafungiwe ku murindi wa Kanombe muri gereza ya gisirikare. Umwaka w'ibihumbi 2023 usize ubutabera bw'u Rwanda butangiye kuburanisha bwana Aimable Karasira uzaramba ku byaha byo guhakana, gupfobya no guhishingiro jenoside. Uyu uvuga ko ahirimbatanira kurwanya icyo yita karengane aregwa ibyaha bikubiye mu magambo yavugiraga ku muyoboro wa YouTube. N'umwe mu barokotse jenoside inamugiraho ingaruka kuko yamusize iheruheru, inamusigira uburwayi bwo mu mutwe abaganga bemeza ko butatumye atakaza ubushobozi bwo gutekereza neza. Karasira akavuga ko aregwa ibyaha biri mu nyungu za politiki kandi ko atazateshuka umurongo yiyemeje. Mu Rwanda kandi ku nshuro ya mbere haburanishijwe imanza z'ibyaha by'iyicarubozo ziregwamo igihiriri cy'abagabo 18 n'abandi bagihigishwa uruhindu. Baregwa kwica abafungwa bagera muri 7. Hari kandi n'abandi bakuye ubumuga mu magereza bayoboraga. Abaregwa n'abahoze bayobora amagereza atandukanye n'abafungwa babafashaga gukora ibyaha. Inshuti bakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo, tubifurije ishya n'ihirwe mu mwaka mushya mutangiye 2024. Muzawugiremo ishya n'ihirwe, muzawugiremo imigisha myinshi, muzawuhahiremo muronke, Imana izabarinde ibageze ku byiza byinshi mwifuza. Nge mwumvaga kuri mikoro nari bagira ubusa, naho utaha. Turagushimiye Eric bagira ubusa, namwe nshuti mwatwumvise uyu munsi, ndetse namwe mwitabiriye gahunda zacu umwaka wose urangiye. Ndabashimiye mwese, murakarama.